Kang, ya bener si Emen tadi tas beli kasur. Nih ya, tadi sore panjang akan ngakutna di jalan ke jero kalimahna. Nah keraun si Emen beli di kasur kan? Nya keur sare atuh meuli kasur mah. Nya keur naon deui? Manya beli kasur ke sare Kang. Beli kasur mau ke bentak meren. Keur bentak kumaha ai nyai? Nya ke bentak tuh Kang beli kasur mah. Manya ke sare atau mau inget naon ke sare mah. Paling ini ke sare mah. Nya ai meulina mah bentak keur bentak kan maksudnya fungsina keur sare gitu. Berarti bener si Emen teh beli kasur ke bentak. Heeh. Ya bener oge sih. Nya itu bener. Selamat ya sih. Bener oge nya. Jadi keur bentak jangan sare gitu. Nah,